Mwakwaba ebiem do Badwam TV Badwam dwumadie no so wa fei na wa bie wu TV no ya chiawo emo achen sonko na ye di dwumadie no bi nwom di kan 5:30 ho a na ne yita ekote egu abadi nkranhyensem na broye na ye de news ato so ti news no mu na ye koje ya humi koje nkrato a ya sabe gina so de bon krata no banane ye 14th November 14th 2024 ura yedase Adom ne ehumoburu a oma yenso yasebi yedase meni ura Benjamin Asante dako oma hine kwabna Asante DJ Hitman former DJ PE teacher na ejina former PE teacher be me na no pe me chia mu ache ameni kanje uso ansa na ifiti oh nyame Adom yo ye papa njidi se onso de no ye oboko na ayi Piero osof kwachi de wa yi na issues kakra bia baba tell ya usika mama nkani pa wonsemo there be any more issues ti mama nkani pa wonsemo mondiza ene mi kasa e cameraman tui omo change omo ne Indian High Commission for ko meeting omo afade bibia de dada kwem de wakosere akofa research to pashe de wakofa Anglicans asofo atade ase omo nyina wa kama ene omo ye adwuma no titie wo he de oni fugu nsore ma e chende oni brand champion edi dwuma junior ofori and then what see gumu akasa hey nti e che obi amo ho akire on so sofo kwache ene wanto na atade ene de abrante na wanto na atade obe challenge me ese wora ye boss no then Weba. Oko social media. Weba frimpon. Oyobi a ojopa but and otwa mu na fia man kwaka say this obo mon peka say omo mo say. Omo dangerous guys. We dangerous. Oye this omo peka say na. Idi a che obi a any ba go so cha America ni yi na tu yi abona ba. Ono odi bia na jeans na ye friend say. The as a children so fi ye friend say. No mo do obi no atwe ne nsu no. Oh ba ku ya o ka so intelligent ye friend say. Jessica. I'm so her. On the was at Yahimo, I call it. But me video na man papa nti. Ana de bia da ba ku so ha no so pona se de o ton ayiwo ayi na also say. Kaswa Jezi. Kaswa Jezi. OPD. Wow. Hey. Kaswa Jezi. But we on top of the system about. Yeah. Kaswa Jezi. OPD. That man from where to? Hey. Na ka ba ko so is what was Asante I don't know. Ojo. It's Asante evening. It's your evening. Ti Kaswa Jezi ni Jessica. Ana OPD mo na take over. OPD no na Jezi. And we on top. Ana ofori so the number 1. Junior ofori. Wo hwe chire say oba weba soft kwache osmosis. Na pentecost soft you gina hen so e camera na obi tambo eni. Jonas. Jonas. I want to Jonah. Jonah no. And we Jonas. Okay. We or your soft so. Oh, soft. Only a proper soft. We proper soft. Auntie. Now no appreciate it, Pamela, the man, because what through history, the God of Abraham. Hello, the God of you. Ethiopia. Also, I'm a passer home. But what they are saying, I can go catch you. They be that in your mapaba. They be that, and they are the full back. So I said, now they be that so then same full soba. Now the year woman says, I was so. Now offer papa na a woman, and if positive energy, triano mumbre unipediano. Enye mo anka say me and dey say dey na me pese be tete kura because baby any wajo epu enie itu dey o tete wa na ye say wonko na wo no waso an hia am na tra obi pe just 5 cities e dey asoso aye movement be emfa enti mesira ade a che wonko ade wo da nyame ase wi a move into action now na woko wanim aye bedwam on Adom TV multi TV ya catch say your election headquarters kokromoti power yen na ubetimi de ho ato yeso ebra ye wuru abatom fa ye wuru abatom afinie an ya boboso aka defo aba aduonu miense bi na afi ye kotim kokromoti ni se ye ko ye toa so anase yesesem. That's on the 7th of December 2024 ya Ghana ye ko. The uniqueness of this election any kwase me catch ro the man here fe kra say record that be the dama come say
Upo empepe for mienu and ye koto omusaba. Upo tu a tribal person na waka kanse basa. Upo de nyambe no ntafo mienu ne ye koto omusaba. Iti ube chusu eye ba me ko me be ofu John eba bolibam ba me am prisia na I think so iti and ube chusu mbako so o kana we mu nyina so ho afro de a ala nkwajo chemante wa ha cheda so e wa ha na gum ni e wa no esofo no tirabosum asa koe no kwa na asem ni 99 cases await those who attempt to rig votes in December on December 7th. Also for Chirabosom. Tem. Or they Joe, we a big agenda. And also for Chirabosom, no general. And some independent for also a woman. Independent. Come here, me line. Independent of Piomutu baby, na Chiriaka was na you know. And but the independent of Piomugu baby. Na Chiriaka was say no, your cheddar. Your Alan Kojo Chemantin. Not only independent. You will gum. You will there be a sooner to it. That be but home. Ni picture that the answer. Oh, Jiramu den. And then I palusu on Tiasim. Thank you. Bobo numbers na palusu 0302. Na palu campaign no ya voice in Akwi. Adwuma no for wo. Some mo invite no. Wo ye adwuma papa. So me ha. Okay. Oh yeah, Juma 0302 211 701 702 703 704 0302 211 701 702 703 704. Now on sobra twabo obi an twaba oba ntiem eske aba eske de no wada ho eske no pay am watch mo akwa na me afia man kwa meto kasa no de menya ba jo so ho ye oh nyame adom ye ho ye na wachia inke me pasa eye o mine nso amane ojo so we eye SK bolas na me na hene obo ase ana me kasa free ma me afia o mine ne obi an pie kwato aba ye pie kwato aba na ye tuwa ewura Dr. Abudu Baumiaso what the Ghana akọ Washe assassin so. Yada se akwesi nso oso. Bra kwesi ana opeye mu ache mu akwaba. Ono abo kwa atin yenti o. Ghana dia me na se Ghana yo maya ebe pa na news aye. Dey mo man se yes taxi campaign ya dia man posi yentu ba na pempeso ko no. Ise bo sabat wo no. Ura se bo te ma bi nya 90% on the trouble. Ethiopia for say atu ono ye potoni ye tuna sunjim what you can be ni ho na ye magana isuo na bio maybe the bia me frɛ mo mama kwanya na me frɛ ye me ka wo political parties ni na omo nyina ka fa education ho na bia me so no pressure bia nya be ba na kwanya o be ba no ma this radio me say education almost starting from basic level. The free as a university will be also a boy yet. Now, maybe you pray. Yes, if you want to see any year, so no, a big dream. That's say, Papa. Yeah, that's say. Offer France also. But if I don't pay more, chain more, Badwam TV, Belgium so. Belgium Slovenia. Papa. Now free he no din. Facha me. Free kumaseta no so. Oh, abu akwata no so. Mo oba yenti. Mamu akwa. Yenti. Me share miniano mo nyina nkran o my Ghana o my ba fa bia de se so to aba sa enu nti edane dru ho bia ka ne ho no nkotona ba ma ne ope no na me momo de me kanfo se anye bi kura no hwe si kura no nkwala bi atimi akọ school nkwala bi anya senior high school certificate me de erade e madom memma o munya scholarships e di school enu nti me hu ne se free na yepa inti yamwa Dr. Mahmoud Baumia na ometo aso mfamaye yada se papa me do fo no peye mu ache mu akwaba na me jo so yada se be me na yenti we but if we call it because free Kumasi agona Mampon road yo we pacho me ka so an issue on Akpalu that pollution always in a very great idea because Roman father by and Quebec Samo and the picture so Roman father anyway the I was here a picture free so
ana saka yamma da yayan to aba mama hama na 24 hour economy eduma wodi wo Ghana ni nya eduma nye na o man ne ho kire sese era mo se Adom TV ye che munya ya da se papa pa osmo modi ni mama ntini ye ntino medofo a wo so kumoji memwache mo akwaba ya nia wa kumoji sen nyame Adom ye ho ye yate onkan die enim se bibia ye bokọ wo ho nso sabe pepe bibia ye bokọ yo campaign na ma oni esi anampa ye pepa chose ze campaign na esi oni anampa ye mpa ye ne campaign na tabe ya ye beto aba na be wi Ghana be ye bokọ sa no wa ya de ye mi shiraw na me se mi nua no ma aka 24 de check to aba no se obi tra efie na onka se onko to aba ese nua ye peje emu ko to aba no na obi amfa banya umpe amesha wonza je nua kabuma ana mema oma atumpon ba mesre Ghana for se aba ye ko to no ye nua ye bom ne ko to aba ma eye Dr. Mahmoud Bawumia yada say yankobra Patrick anope ye mo ache mo akwaba mejusu oguru oba ayima the frame Patrick me kasasi kumase ahinsai bonsu mo pe Dr. ya wo sei educhu ne mpesua so pe education minister yo na tia omahini mami afkanya dishi konkron menini nyina de firi ho ofiri number 1 miss number 1 thank you no kwasam ne sen sem amodi atu gbe nyina no apaludie no menene ya adwe ba bia oman no ekrom ye nyina ye nya ba na ye nyina ye mo oman no ba e mum sade ballot papers no ba bia ye maame akura don koda no sese yenim tie stressa senka yisi ni betimi asa no na nko yi enu afiri mu a no pushi obi abasora me fi za ebeboa enye sa ahodom no nko a no ebe my program na ye hwe yes esan se parliament ni ekoso ho ni ti no otuma osono no a no wato ama ne ba no because Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia ni suade buru bebe mu a isi wunya majority no more intimate mo he die si ya mamu mabi ti ni enkoto aba no bum Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia oda yada se papa yemfa last caller se be yede de bonkrata no beba medofo Patrick we nya Patrick me mo ache mo akwaba afu amiji so na ho te sen nyame Adom ye ho ye be me na ye ntie o ye fe mi kwete tante mi ka se fi obo me okay okay ai fe mi so me ka ta mi o kan se ye na ye nya sumdie ne nkoto aba no e wa sumdie mu okwa okoto aba wi a ko fi edukta mo aye kan a obegina ho ne ne e wo wi no na obute na okufi na sumdie mra mi na wa no ye nso da se mada wo mama ya de ama bro sododo nyame hira mu ne mo ye fancy ha se be ya obete nsem so a atodwe ne wo de bonkraten be mani well se be mi ense bi abre man ho kwa daily graphic any man say eye local government minister eye Martin J Mensa Kosa wako eye pa adwedi bi ho eye entuma otachiman ana enkrangza kese pa from any more say public split over parliament impasse majority rate legislature poor others rate average good enho so asemo Ghana for more pie mienu pe wo hwe emrashe beja ye wo say the modern bonus city oko good omunya 26.65%, average 32.96%, poor 40.39%. And who was daily guidance so the Dr. Mahmoud Bawumia share Catholic bishops in Fonini the Harum saying Anna Draman so share news now also declare support for Vice President Dr. Alhaji Muhammad. Afi Afi age so wa file era salifu so for salifu abwako ene na one trial papers no enso nya kwanya ewa the anko anamdiwi humat it she be egu akwam say woni e be clean your water bodies no e dia man na Nila Antivanda point so akasa NDC MPs to disrupt parliament to disrupt parliamentary sitting and wasem ewa han say so we ho nti wo ba adomonline.com on so a nsema hodo bi so ewa ha audios ni videos and pictures and so e ka ho ba ha obenya bia kenkan dwumade na fe kra na ya sha se nti nyim free ha ahwa no amesi bibie hu hia pa ye kwei erikese de body dia gudie mo nsem no e ba na fe health tips and so ho vagina discharge bi ho enye normal obia ba unya discharge na nso bi ho na nka binum ne ade a wan treat a
etimi ema wo infertility ene nneema bi ekeka ho tie bi na yemfa nwie fia da Nyankopon ya Adom a yewie pe mambo atema nso ho ahosepe beba na nkomo bi abewura mu ho ansa na yewie a wo man hena genedwa dem pensem mo na ma ko so ma fide ne na Adom TV fi se wazo ye yeda se ante komfo nyame hira se onso age bre hwedo wo me nyame hira papa na nati wanso onan ne tese sie ya bre wo a wasa akofri chiri ne mawrade ma wo ahoden na emunya den kra ye chia wo ye mo ache se wo hwe mambo fanso ne chia wo no pa mididi ye se wo hwe unhu ko so ahwe na ma feedback no ye ko Eric etwaso